ikuyu marakuiku mataraerewa toraigua kuratangathwo nginya kwina mathiko mangi makirika uguo tuko ucio kwararire mbati mathiko ma gikuyu thiko ici murathikana mugacoka mukaria mburi cerehe kaundu akarambiriirie ri gikuyu-ini gakuriaga mburi muthenya wa mathiko maranga andu anga ki kwina iundu irathi na mbere itaraerereka gikuyu ni mukwenda mwicirie keri ni ngai uriku murahoya ni ngai wa na kuyu murahoithio tondu ndini iria iri kuo murahoithio ngoma ntwageria kwaria mukaigane wiru turaigua kwina kundu kuratuika kwina andu marahoire ni muiguite video ii kwina mundu urahurire Banyambadu aramwira kwi kundu kurari mathiko makiumo ndanauga niko ona ni ndioi niko mathiko magithira utuku ucio kuratuika no nginya ngirakire atia no nginya kungirarirwo mburi tondu irari birthday yake iringithanio no nginya birthday thi na mbere keki iragurwo na kuragithinjwo gutiri kuiguika mathithaga ngona Mary at the same time tiga ma Illuminati twageria kumwira andu ane Illuminati mutira understand magona mangi marekika ni ma Illuminati ti ma ngai guku tuguikarania na uria tuguikara kiria tondu twagukire thina nikuo ngoma akoragwo kiria tugwika ni kwihitha thakame-ini ya Jesu hindi wiguaga Ephesians 6:12 ikiuga ati turuaga na maroho ti andu we urona ni mundu urandiru nake na riyo kwona gikuinira uguo nayo kamwira ii noguo we tutihanaine na andu aya andu aya ni nyamu korogagia kuhingura maitho ni demon incarnated akoe mundu agetua mundu kwi andu a ngoma maendirie coro ciao kwa ngoma mahonokete kwa ngoma no physically mamwe bwana sivyo mwanania gacu na turahunjia na tarubakadabra sagara baganda kinya thiomi ithatu iria ciao na cia kanitha icio ciao cia takataka makanisa ya matakataka yes kwina mkosa na umite naguo ni urekereirio ni ndakwira maundu marathi na mbere twamerire ko matikwaria hĩndĩ ĩyo matikari no matirakira no marenda gutwira na tutirenda ona kumenya oru no kuigua ciana ciarigirie na mwanake ucio murona ati tondu ni mweru he kundu ngera kanyari athiagire information muri moigua mucie wina mathiko warigia guthikana hwaini ucio ati mundu umwe murata wa mucie ucio agoka na mburi ya gu celebrate birthday yake na agoka na keki na ati mukaria mburi igathinjirwo kuu mukaria keki ati ni gu celebrate birthday ya mundu muthenya wa mathiko dinauga niko ndauga niko na ndauga nini munandi mundu muge ndari mihere ohoro tutire uria wari kuu thiini he mundu makarigia nyuma icio ni kurakara aranjira Banya ona mugikiraga ni ndona kiundu ndamaka ndainaina tafadhali uga kau urie andu a kirima kana kuri kuonekana uguo kana hena undu ungi maundu mati maugikuru ni noru ndinerwo thinjwo ni ndinauga niko no mundu mugi ndari mihere ohoro na ni thayo no rio kurumana tukudil nake properly ku block page no ti andu ko sin covenant no ave no ko sin covenant kugira gatsi andu emotional na indo ici ura mwagirirwo gukorwo mukona Banyo gikira block ugathi uthiite kuri urathi ni thayo araiga ona Banyo ugathi uthiite ugathi utinda ukiingira channel-ini yake eto no uguturwo ona niguo kuri andu maraturwo riu no timia tondu uri mukingu uri ngui we ikono udauti maundu maya rinde muraga live spiritual muthikagiriria muthuriro gwitwo mwiritu reke kuri andika ha nigetha ndiririkanage mwiritu rohikitio ni Kimani kairitu karia ka Uganda kairitu kau karirie kokire tene Kenya kahikio ni Kimani ria mainaga tubambe inene nini sakafu inabamba inaenda wapi yathi yako hinde ya sakafu toritu twasiere itu twari jenzi hinde yo inabamba inashika wachiria mahewa dararagi gau kuona rori imwe nui baithire ni feto njeru na ina irima ria maguta iyo ingihura ku ingihura ene ya marathire crusade ria mathia cia kwendia mitu maratumirwo thigari kwa kama wadi tu ni faida kuri beti tondu beti ni akieka sacrifice ya andu ingi muno aramenyeka
Makaya ni sacrifice we. Mundu ikitie tia gas station. Ano petro no iriku kia ndo mathire marorete atia. Kenya kwi wanda muingi muno. Na wewe ukiahira ho. Kile iko family. Ni ona dire na problem. Eh. Tafiana. You know, it's our line of duty. Yeah. After tutie kure ginya na COVID. Tumemereketie ni gore to media 16 years. Betty is not an example to Kenyan society, first of all. Betty cannot be an example of Kenyan children or any Kenyan girls. Adore muranga muya hahai, na mosagulite Betty. Betty, ale mosagulite Betty goko iguru. Mundu wi hawa muranga na sagulite Betty no koriwe wina mutu muthuku. Mutumia momwe ndaire kina ginya kwaria ndari break cia kana nagia na mukamuhe giti gia thirikari amurikagire atia na gwe muceneneko. Mutumia uyu wa ari kwa murume ucio wake no igwa niguo akomirwo nake angakuni murarikana wana ru toro hendia ha tori na ginya evidence cia ru astia niguo araruithirio niguo tanda ino ole twarire ariha araruithirio mundu wi thirikari ni is it an example mwekere ko turi 2025 nike umikire ko giko kirarutagwo na rungutho rwake no murutane mutwe mwega nonsense asa no mosagurite ni thina wanyu Catherine Bogu haraiga please nitumie link. Okay. Ne ure rukirumi kiuge kuninagwo ni irua riake ri kire kikire thirikari ni niguo aruta ihu thirikari ni marumana na mucono ho twamenyeire muthoni athire TikTok akianika ciothe arutire ihu ngari yao ihu ria Kidiki ihu ria Kidiki tene kirwo ko ni muthoni ndonda itherwo racoke ni kiro na agikirio tia ngasi muthenya andu meroreire ni uthu menaguo na muthoni riu arataimire mathiete kanigano kungira kwire andu ingi muno ni ndu wa kiugo wiru kona muingi muthoni endetwo ni andu kuria athie gukaga andu akuye 100 ri riu atumire thigari ithire tia ngasi kanigano tia nyamo yo ingira ipokire ngiroragire andu acio the guti mundu ngira honokire mai ukiria marima macio mangira nyitire mwaki ne jagiri ona guciara muruithire matina mwekirira kiirua agirabire guikario thero arua niki ke betike nu abage ne ka muranga aseji ni muranga ha kwa sakabire iha abire wira wake babitie muranga ha murumari wesiragia te mukakiruta bau ayo wake majagiri ngisi arume masudi manako andu mewira turi ucio ni example na mukasagura andu tacio jagiri ria murasagura na kabaya ikari maido muhe mundu wina thina wera ukira jagiri njuragano